Şul bak bizim bağımız. Desattım bağı. Bismillahirrahmanirrahim. Şol bizim desatımız. Bu yılki yılı Soronbay Şaripoviç 2020 yılı aymaktarda önüktürü. Өлкөнү санарипташтыруу балдар колдоо жылы деп быйыл мына балдарды колдоп, окутуп, тарбия берип бактарды эгип Бессаттын мыкты конкурсуна катыштык. Жакшы. Биздин Кичи Каракол номер 12 балдар бакчасы. Мына былтыркы жылы жакшы ийгиликтерге жетиштик. Мынабыз ашканабыз курулуп, жакшы ашканабыз курулду, балдарга жакшы ийгиликтерге жеттик быйылкы жылы мына. Mana bıyılkı yılı mıktı Desаттın konkursuna katışıp Mehmet Otağız. Mana ballarga maşina. Mana anda ördögüz yumurtkalap çıkarayın dep kaldı. Kirpilerimiz mana bu taşbakağız. Buna köylü çekerinde tegreni turadi. Köylü ortalıkta. Bir tartı. Жақсы мына мектебибизде башталып ушуга Абдырахман агайыбыздын өмүрүн берсин, ушу эл үчүн кызмат кылып бүтүрөйүн деп койду. Мектебибизден бүтөйүн деп калды. Ушуда дагы ошондо бир жаш бала келип, Нурислам деген жаш бала дагы жакшы күчтүү прораб экен. Ушуларды жакшы уже бүтөйүн деп калды, жакшы. Жақшы, бұл менің коллегиям болот. Эжекелерибиз тоо башына күн боёгун жугузса, эжекелер шашып жөнөт жумушка, пайсал кылып кантип чыдасын. Бакчадагы балдар күтүп турса, балдар аны тосуп алса бажырап, баарысындуу дили жайына жадырап, көрөр замат көп баланын жүздөрүн көңүлдөгү сагынычы жазылат. Алар менен тең түшүнчө сүйлөшөт. At bolup maşinaсын süyröşöt. Ар кыл кызык жомок айтып аларга акындардын жакшыларын үйрөтөт. Мына музыкант Саламбай агайым, Нурлан деген күчтүү жигит, мында Бекиш акам болот. Ушул жердин күчтүү охраниги. Жакшы, менин коллегияларым ушулар. Жакшы, мен дагы силер менен кошо көрчүп алайын. Урадым. Бул биздин бак. Ушу мыкты конкурска катышып, конкурска даярданып турабыз азыр.
Mana kölübüzde. Meryem albaysın. Oho, жақсы мына көлдің бойында тұрасыңыз. Көлдің бойында жегінде тұрған қыз жақшына. Şu yerde. Жақсы. Рахмат. Şunday günler olsun, жақсы günler olsun. Kudayım koldosun. Hareket kılganımыздың. Жақсы. Sen qarap turasың, sen süysöң meni, men süyöm seni degende baldarga жақсы tarbiya berip nur kıyal degen ejekebиз bolat bul. Onda bala çok oldu o. Ben oturup dışarı. Kalca sizin okşan kez tak benimle mi? Tutturun sıra Şul menin kollegam. Bıyılkı yılı 2020 yılı sanarıptaştırуу baldardı koldoo yılı olup baldardı koldop baldarga жақсы tarbiya berip baqtardı egip mıқты Bessat degen konkursa katışıp жатабыз. Жақсы ийгиликтерге жетели, şu жақсы жылдарыбыз болsun. Быйылкы жылы былтыркы жылы жақсы ийгиликтерге жетип ашканабыз курулду. Мынабы жерде Абдырахман деген агайыбыз мектеп салдырып жатат. Өмүрүн берсин ушул. Чоң рахмат Абдырахман агайыбызга бүтөйүн деп калды. Жақсы, шундай жақсы күндөр болуп, Кудайым колдоп, быйылкы чычкан жыл экен. Кыргызстанда токчулук болсун, молчулук болсун. Жақсы жылдар болсун, Кудайым колдосун, жақсы ийгиликтерге жетишейли.